Nsimenta Stella umwe ahabatura bakimara umugombora ya Ngarama nagira ngo natineserezubwa kubingwa otireho no kumubingisa amatungo ge bagira ngo mukazi wawe utakwenda ntuza kwita ngamba mukore kimurakora nyo tinshinde kinkubasa ngo urwo mwanya ogu oraba hogende tukakubinja sente hariya yifo iwente wazireto mu mbuga nababuza nwendete nsteke hi nagira ngo mugiga urukumanyonka wa Mara Charles ngo nabasindikira abantu batandika kutera amadarasa hamwe n'inyigi ngo bazishenye batera akadarasa kagomunda ukisesa mfayendo wanafundi agaruka atera b'imisumari ochibawote kab'imisumari agaruka batera nyoka na ikatina nkorechi okutandika kwebyona omugigogu akagura itaka hihe nabo ngo bitobwa hati ariyo nabihindukana no kubatwaraho ibyabo okubabingisa amatungo hamwe no kubazubira kugaruka kwinga mu misiri yabo emisiri y'inko gikoze guma omugiga amasaga yihiro mu kiraro agasukire mu tumba ndwara umunagose emisiri twatekaho buryo bwora twatera chaimani witana to muchunguzi yayeta chaimani mu kigando go waguzira wa Mara twabigiremo na Jaimani yajata abantu abaguze kutinga bamara naimera nabuza wa Mara ntinyana kubuze se bateye iba abantu kambagamba baguze mu akagurira akagatugaruka muri ajatinywa yinagurira nkagurira mbara Chairman w'entebe ya kashatu ahabwe gombora ya Ngarama nagira ngo abantu aba tubayambirwe ngo no barabe nubagezaho kweterera nduru omube byo kwerinda bine ubutatunga buringaniza rwaninga rwayitsizabo nk'abana abo kubando bakubaho ukubatahirira nkati abasikiruka bamaraye emyaka nk'isatu n'icika n'ingi nako kabukaza y'umwaka gwa 2020 police teka basa kurukodinga statement yona tukumanya why Charles Wamara urukujunanizwa twabasa kugamba nawe ahashongeza hasumu bitwe yagira ngo nabinga abakumoneseza nyoni nkozesa kwanje kandi abakunyoneseza nibo kubingo misiri yanje nyoni nkozesa kwanje tina handa undi yo nkozesa gasha kwa Paulo turyamureba